wethinto lamandla wangawathola. Uthi kubafundi bakhe hlalani nilinze sipho samoya wengcwele. Nasafikile yena utandinikele amandla niyoshumayela eJudiya naseSamaria naseveni lonke emhlabeni wonke. Haleluya. Nilishumayele leli lami. Nani sebatholela amandla. Akazange bavumele ukuthi ngoba naku senivukile salevele niqala umsebenzi baqala nabo wabanika lamandla. Bamangala Petro sekashumayela ngendlela ehlukile baze basho bathi nangembala bekahamba naJesu. Haleluya. Yingakho nala lendoda iqala ibanika lamandla okuphatha letinto ngoba nakangekho lamandla vele kude lokutawuluka utawumosha letinto. Haleluya. Itawumoshakala thina kaNkulunkulu kodwa nasawutholela amandla amoya wengcwele lamvusa labafile uyakhona ukuphatha letinto kaNkulunkulu ngoba nguye lokuholako nguye lokwentisako bazalwane. Awusesatendeli ngoba uhamba ngamoya awusahambi ngenyama. Haleluya. Labaholwa umoya waNkulunkulu bangemadodana aNkulunkulu. Lithi ke leli Bhayibheli emva kokuthi sekabanikela amandla sisebeni lesinye wasinika amathalente lasihlanu, lesinye wasinika abamabili, lesinye wasinika linye. Haleluya. Ethi sebeni lethintathu leso naleso lithi iBhayibheli wasinika ngaleso silinganiso semandla aso. Haleluya. Kulo msebenzi lo wendawo kulendlela noma kunjengemandla akho lekamnike wona uNkulunkulu. Ungathi khobozi mhlawumbe ukube ukuthi hayi lo msebenzi lo ungethulu kwemandla ngeke ngaphumelela. Haleluya. Naye uNkulunkulu usinika lo naloyo njengemandla aso lesisebenzi. Haleluya. Ukuthi ukhona kwena lo msebenzi egameni likaJesu. Yingakho athi kuMshumayeli chapter 9 verse number 10 umsebenzi osetandleni takho wende ngawo onke amandla akho. Haleluya. Khuluma ngamandla yena lakunike wona. Haleluya. Ungawagofi. Haleluya. Wasebenzise onke wende lonke letinto lekathi kuyende ngawo onke lamandla akho. Yasuka ke le ndoda iyahamba seyibanikile amathalente iyavalelisa bazalwane yahamba sikhathi lesithe egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli masinyane azange achithe isikhathi lo bekanikwe amathalente lasihlanu. Haleluya. Wahamba wayowadayisa lamathalente. Haleluya. Waze wathola lamanye lasihlanu. Haleluya. Uyakubona ukuthi uthini uthi masinyane lesemukela lasihlanu sawadayisa saze sathola lamanye lasihlanu. Ngalamanye amagama asizange sawathola ngelanga linye. Haleluya. Sawadayisa kancane kancane saze sathola abasihlanu. Haleluya. Egameni likaKristu Jesu. Leso sikhathi lo sitholile kokuthi wende lokho kungakhulekathi akakwenda awukwende kubeka kancane kancane ayanza lamathalente lonikelwe wona egameni likaJesu. Ebeke onke kwenenjani uwadayise. Haleluya. Lonke letinkonzo ngalamanye amagama uNkulunkulu ekakuphethe yona kumele ukwenze njani usebenze. Haleluya. Mhlawumbe unikethe sipho sokudumisa kumele udumise. Waphinde wakunika lesipho sokuthi ufundise ngelifa lakhe uyakwenda konke egameni likaJesu. Beke sipho sokuthi ukhulekele abantu baphile konke lekabekile kumele ukwenze. Haleluya. Kulo 5 waphinde wena walanza lamanye lasihlanu. Haleluya. Abesabanye abalishumi 5 times 2 bazalwane owadalisa ngalamanye amagama ongabi khona lashiya ngaphandle likamadalisi owadalisa onke. Haleluya. Siyaqhubeka nalesebeni lesinye lesiniketwe lam 2 lisiBhayibheli
wazuza lamanye futhi lamabili sekaba 4 lobe kanikwe 1 yena esikhundleni sokuthi alitalisela leli linye kuze abe mabili wabona kungcono kokuthi ayogubha umgodi ambele lethalente lapha emgodini alifihle. Haleluya, asifihle thina kaNkulunkulu. Haleluya, egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Asisho kanye kanye ukuthi ngeke ngifihle thina kaNkulunkulu leka ngithembe ngato ngoba unikethile amandla ala mathalente lekanikethe wona ukuthi mwazizuze lamanye kubathembile uNkulunkulu noma mangakhi lawa lakunikethe wona mina ngwanda thiwa nguye. Haleluya, ubuke uthini phinze uzuze lamanye. Haleluya, lesebeni lesi sihamba siyokuvela phansi uyabuya umnikati wemsebenzi nakabuya siyafika lesebeni sokuqala sithi Nkosi kulamathalente lasihlanu longiphe wona sengizuzela amanye lasihlanu. Haleluya, iyajabula lomphathi kuthi wende kahle sebenzela sihle nalesethembekile. Haleluya, uthi ngena ekujabuleni kwenkosi. Haleluya, ngani ngoba wende kahle. Haleluya, sawungena ekujabuleni kwenkosi ngoba sele kahle sabadimegu lethembekile. Haleluya, kubinda kuthembeka bazalwane egameni laKristu Jesu. Singayilaleli inyama lapho asishona khona uNkulunkulu. Ungathi namhla kuyabanza hayi nalelanga mhlambe selishisa kakhulu ndawubona kusasa. Haleluya, simele kuthembeka njengalesebeni lesithembekile lesasuza lamanye. Haleluya, uthi njengoba kuthembeke kulokuncane ndakubeka kuthi wengamele tilo letinkulu. Haleluya, uma sithembekile ngalamanye amagama uNkulunkulu kunempilo lasengeladona letinkulu singene nalapha ekujabuleni kwenkosi. Bazalwane egameni likaJesu ngenxa yokuthi senda kade sithembekile nalabantu awubona ubuso welizulu kuthiwe wedani ngene ejabuleni kwenkosi ngilabo lebasebenzise kahle lempilo kaNkulunkulu lebaphathiswe tona egameni likaJesu. Naleyo wesibili naye kwabamlomo naye wazuza lamanye lamabili. Inkosi yakhe yajabula yathi wende kahle sebenzele lesihle nalesethembekile nawe uthembeke kulomncane ndakubeka kulokukhulu ngeke ejabuleni kwenkosi. Haleluya, saqhamuka-ke lesinye sokugcina lesathola labalinye. Bazalwane siyakhalela noma sibeka izathu kuthi hey Nkosi ngatile ukuthi wena umuntu onelaka uvula lapho ungakahlanyeli khona ukuthi nalapho ungazange sewusakade khona. Ngikwesaba ngahamba ngayayimbela lethalente lakho nani Nkosi. Haleluya, uyabona ukuthi sizathu lesendale nqebu yokuphela lethalente yini kwesaba. Haleluya, kuyasonisa abantu lekusaba. Haleluya, kumele sabe uNkulunkulu kuphela. Haleluya, singesabi kwenda livi lakhe. Haleluya, elena wenda lelivi lakhe ufakazela lokho ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Bantu egameni likaJesu uthi lo ngenxa yekwesaba mina ngahamba ngayoyimbela. Asitapheleni umoya wokwesaba asikaniketelwanga wona sine njengabantwana bakaNkulunkulu ngoba kwafika kwesaba siyanotha bazalwane egameni likaKristu Jesu. Ingane sisuke sesihamba ngenyanga nawuhamba ngomoya uba nesibindi. Haleluya, egameni likaJesu nebahamba ngamoya oShadraka naMeshaki naBabednego lokwenda ukuthi noma sokubasiwe umlilo waphinzaphinzwa bamethemba lo wabafele eKalvari. Haleluya, kuba-ke ngaleso sikhathi
before Christ ayobethelwa. Haleluya. Kodwa nesibindi sokuthi abazange besaba ngalo moya kaNkulunkulu bosethi kwabo wabenda bamveta Kristu Jesu kuthi uyinkosi nasechibini lemlilo. Bathi noma ngabe inkosi ayikasikhulule, inkosi itasikhulula la, noma ikasikhulule sifuna kusale kwapheka. Haleluya. Singela amakhawela njalo nanamuhla kungabi khona lokwesaba lokwenda lokuthi lethalente abesoyigubhela phansi. Haleluya. La kuthume khona uNkulunkulu ukuthi umbikise umlayito wakhe uye ngesibindi uyomdlulisa ngoba yena uyathendela umsebenzi wakhe. Haleluya. Egameni likaJesu ngeke akuyekele uhambe wedwa, watalise nawe lamathalente uNkulunkulu ekakunikethe wona kuze nawe asho kuwe ngalenye langa ukuthi sisebenzile esihle nalesethembekile ngena ekujabuleni. Haleluya. Kwesaba kwabonisa na John bangcwele egameni likaJesu. Phela sifunze leli laNkulunkulu Jona lowathunyelwe eNiniva washona eTharishishi. Bangcwele egameni likaJesu. Kwesaba nemagubu yiko lokho kwamenda ukuthi angayi eNiniva. Wabuka ukuthi hayi labantu baseNiniva basihlukumeze kakhulu thina, baze babulala namkhulu wami, sengaya njani koshumayela le nokumbulala bangibulala. Kwesaba wambamba John wagibela umkhumbi ongasiwo. Bangcwele egameni likaJesu. Lithi leli lenkosi la kuJona chapter 1 verse number 8 base bayambuza bathi ngubani yena lona losibangele yonke lenhlupheko, uthe wendani la, uwekeza kuphi wena, usize sini. Haleluya. Bayambuza la kuthi yena ungubani, ubuyaphi, yini umsebenzi wakhe. Haleluya. Kuyayinto lenzaba yemsebenzi kuthi baluleke kakhulu, ayizange yasala ngaphandle nala lomuntu ukuthi utokwenda ngalamanye amagama uyini umsebenzi wakhe. Haleluya. Sineketiwe bazalwane umsebenzi, siyabuzwa nathi moya wegcwele kuthi kanti uyini umsebenzi wakho. Wathula wamakhelwane baba ngala left and right, kodwa kuye kumhlakalweni uyobakhulekela namune ngemthandazo esikhundleni saloko uyabukelela nje ukuthi yena noma inzaba. Haleluya. Abona kupheka kangaka. Haleluya. Ubitelo wena ubabekele eceleni kwakho kuthi wena ukhulekele lo mshado. Haleluya. Uyini umsebenzi wakho kula makhelwane lohleli nawo? Uyini umsebenzi wakho emsebenzini lapho usebenza khona? Uyini umsebenzi wakho nasebandleni? Haleluya. Lowo nalowo unemsebenzi wakhe bazalwane egameni laKristu Jesu. Singabi njengalamagatsha lekathi ngale kuJohani, lamagatsha langatheli tithelo uyawanquma ome abese ashiswa. Sine sibantwana bakaNkulunkulu sinemagatsha lathela tithelo. Haleluya. Akeke ngalenye langa siyolahlwa ngoba uNkulunkulu nathi ukhuluma ngale ndlela ukuthi mina nawe lesesabako mhlawumbe kulethilo lekumele ngabe siyagenda siyesaba kuthi wona lo mndeni utawuthini. Mhlawumbe kulelivi lathi ngendlulise emndenini labangeni kahle khona uthi bengingibani mina nje bangamlalela. Haleluya. Kuyasonisa lokusaba ngalamanye amagama usibofana naleleku leyagubha umgodi yalifaka yabe seyamboya ithalente kuthi nakabuya umnikati uyomnika njengoba linjalo. Haleluya. Zange seyisebenge. Haleluya. Uthi nekulembi nalevi laphako uNkulunkulu ngathi bangcwele uthi uNkulunkulu sethembile egameni likaKristu Jesu kuthi thina emathalente lekasinikete wona siwatalise kuze ngalenye langa atosho athi wendani kithi bazalwane ukuthi sithi lebo noma simadodana akhe lathembekile athi ngena ekujabuleni
Nkosi ngoba wende kahle awuzange wavumela kwesaba. Haleluya. Singemasotsha bahlale bacula abaculi bami la bathi singemasotsha enkosi. Haleluya. Sotsha lenkosi bangcwele liyalwa lilwele livela kubo kodwa hayi asifuni kudliwa la. Haleluya. Egameni kaJesu njengoba singemasotsha sezulwini simele kulwa nokuhle lisotsha futhi aligcoki nanoma yini egameni kaJesu. Igqoka letimanga tebusotsha liphindze liphathe tikhali tebusotsha alibi nanoma msiphi isikhali. Siyatazi nathi letikhali taNkulunkulu kasinikete tona tokulwa noma tokusebenza la kumele sisebenze khona. Simele kusebenzisa letikhali taNkulunkulu, singasebenzisi tikhali tenyama ngoba kwesaba kwena bese uthatha isikhali okungasiso kodwa simele ubamba letikhali takamoya tonke lakhuluma ngato uNkulunkulu encwadzini yabaSefesi ukuthi sikhone kuba nemandla okumelana nesitha egameni kaJesu. Yilo linalo namuhla ukuthi bangcwele asiwahlaliseni mathalente uNkulunkulu ekasinikete wona ngoba usethembile lo naloyo umniketile lamandla laphingelela mathalente. Haleluya. Ukuthi uhambe uyosebenza alingenela amandla akho alingenela umsebenzi nekumele uyowenda egameni kaJesu. Ngeke kwenteke akunikete lo msebenzi loketulu wala mandla bekakunikete wona. Haleluya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele egameni kaKristu Jesu waseNazaretha ngaleli lakhe kwangathi Nkosi ngasisida sizidle ngalo siliphile noma ngalesendani bese siyadibuda futhi sibuphi kuleti level leti 3. Haleluya. Ngabe singekete thembekile leti mbili noma mhlambe singile leyasaba into lengazange yathembeka yabe seyikhupha umgodi iyalindela talente. Simele kuba kuleti level leti ethembekile bazalwane simfuthe Kristu Jesu lo wathembeka waze waba sekufeni akazange adube ahlukunyezwa endiwa bonke akafulelwa shaywa bathi khulumela bonke lebakuthandzako. Haleluya. Kodwa wabeketela kwaze kwaba sekufeni kwesiphambana ukuthi thine bese siyaqhubeka nalo msebenzi lekawubekile ukuthi siwende njengebantwana bakhe. Haleluya. Egameni kaJesu ilo livile kunalo leli uNkulunkulu asibusise sonke kube kulona loyo emsebenzi wakhe insimbi kanikete yona ukuthi uyilime yilime. uNkulunkulu ukuthembile ngale nsimbi kanikete yona ngoba nemandla okuyilima ukuniketile. Sicela mvangeli ngobeni atosikhuleke egameni kaJesu. Jesu,
khona la phakathi endlini usikile sonke sibamanje emathalenta ethu ngamunye ngamunye unemathalenta akhe lithi lihle Nkosi nokubalulekile ukuthi ungahlali nalelo linye awatshale lamathalenta egameni likaJesu Kristu waseNazaretha asiwasebenziseni lamathalenta ethu lesiniketwe wona egameni likaJesu simsebenzeleni lo baba wethu wasezulwini sisebenzise lamathalenta lesiniketwe wona emhlabeni egameni likaJesu kamseke umsebenzi waNkulunkulu egameni likaJesu izwi lahlabi inhliziyo
kahle. We thank you, Almighty God. Ngenxa yokuthi yakho. Lumile lemoya ogcwele. Bakhuluma kahle kakhulu